This wamata puto ne joko noi. Ade pari karlo ka ukere. Lolongese karla idum nasa idu puni noi. Idu akaisa kanika didope. Tupto sidu ya subject na science joka de pari uchekere. Midweka nyape kutoma grade na sojit. So that idu akaisare anoka nyape kutoma grade aloya rate. Osodiki ni idu luchengu ni kanye uni sadubu so grade na uniet. Otoma idu akaisangon. Kuda ishalamiki la subanoi aneno soma ngesi. Koto bobonga ishalamiki ni uriaka. Adibo. Ato bonado. Ina yako na kiroro. Right, Moses. Idu mjato mna diope. Bi pupejo. Upenga joko. Ishalamiki nga kwa sadi masa mimi. Dobo de nyoko jali mokindo. Konga limo ni chali be isho mitabo ekera ekuna basu mali. Inyo ko jara uno ngaren. Kota ngarane pilot. Jok. Congratulations. Hadi bedo mutijo. 12. Hadi bedo jam sugun. 2. San 3, 63, Maths 4. 1. Congratulate my teachers for the support they gave to us, enduring us, teaching us all the time. And I thank Ebenezer to my Lord.